ايه ده؟ ايه انت؟ ايوه ازيك؟ عامل ايه يا عبوس؟ عشان انا ماسك حاجات كتير. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ فيها ابتسامه وفيها فيها قاسيه وحنيه الموبايل ده خد 70. يلا بينا. بصوا يا جماعه احنا هنعمل ايه وهو محدش واخد باله اهو. هنروح عاملين كده ما وقعش تحت. هنروح عاملين كده. ايوه شفتوا الموبايل فين اهو. يا مساء الفل، ازيكم؟ انتوا عارفين احنا هنا فين ولا لا؟ تعالوا الاول اوريكم حاجه. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ بصوا انفينكس بعتوا لنا ايه؟ بعتوا لنا بقى ايه؟ شويه موبايلات وهديات وحاجات حلوه عشان الناسات اللي رايحين يصيفوا، وموبايلات وهديات وحاجات حلوه. تعالوا بقى ايه؟ نروح نوزع شويه وانتوا ليكوا شويه برضو. تعالوا ناخد دي ونروح نفاجئ الناس اللي ايه في شارع صلاح وسالم. تعالوا بقى ايه نعدي الشارع. ليه احنا هنعدي الشارع ازاي؟ ده الدنيا زحمه. ده ايه ده؟ دي عايزه خطه عشان نعدي الشارع. استنى يا كابتن عديني معاك. استنى انت شكلك محترف. انت بتعدي الشارع هيخبطني. انا الناس ابعد عن العربيات. انا الناس هقف جنبه كده بس مش هكلمه عشان ما يعرفش ان انا كده هقف جنبه وخلاص كده وانا ساكت بس. طب انتوا بتعدوا ازاي طيب؟ استنوا عدينا الحمد لله. شكرا انت اللي عدتني. شكرا ليك. الله ايه ده عاملين حديقه كمان في نص الشارع. ايه ده؟ الله تصدقوا يا جماعه القعده في شارع صلاح وسالم حلوه قوي. ازيكم يا عربيات؟ عاملين ايه؟ انا كده انتوا مش عارفيني. تعالى اسلم عليكم. ايه ده قطاط على صلاح وسالم يا قطاط. هاي قطاط. ايه ده قطاط نونات؟ اوعي تعدي الشارع يا قطاط، العربيات هتخبطك. انا قلت اهو. طيب المهم بقى يا جماعه احنا عايزين ايه؟ نعمل حركه حلوه. طبعا انتوا شايفين المكان ده كويس وشايفين المكان ده فين ماشي. احنا بقى هنحط موبايل هنا وانا هوريكم هحط الموبايل فين ماشي. واول واحد هيجي ياخد الموبايل هيكسبه. يلا بينا. استنى يلا بينا. خلاص يا جماعه عرفتوا الموبايل فين اهو. الموبايل هنا اهو تحت ماشي. واهو المكان اهو على شارع صلاح وسالم. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني. ايه ده تصدقوا انا ما شفتش كل حاجه. الله ده باعتين حاجات مصيف وطاقيات وازازات. الله وشنطات وحاجات اللي هي بتاعت النونات والوان. الله والحاجات اللي بيتحط فيها الموبايل. تعالوا نروح نوزعها على الناس. تعالوا. المهم يا جماعه ان ايه عرفتوا كده الموبايل فين ماشي. انا حطيت موبايل هنا بتاع حد فيكم. يلا بينا. هو انا مش سايبك هناك على اساس ان انت استخبيتي هنا مش هشوفك يعني. اياك تعدي الشارع قلت لك اهو. هاي I'm so freaking famous. You don't know me. انتوا مش عارفيني ولا ايه؟ ده انا مشهور. اجي محدش بيسلم عليا ليه؟ يا جدعان انا كده الله بتسلم عليا ولا اعمل اي حاجه؟ محدش يسلم عليا خالص. وربنا ما هسلم عليك ولا هديكوا حاجه. ما اعرفش في ناس تاني. عدوني الشارع يا اولاد. ده انا كده استنى. شكرا استنى انت بتاع الاسبرانز انت. شكرا. استنى بتاع الفرن. استنى تاكس. شكرا ليكوا. ازيك؟ عامل ايه؟ اختار حاجه. استنى. ايوه افتح من هنا. ايوه افتح. ايوه اختار حاجه. اي حاجه؟ اختار اي حاجه. يلوي ما لازم هتختار الموبايل. مبروك. كسبته؟ ايوه. انت مش عارفني؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي كريم. حبيبي يا كيمو. انا مبسوط اني شفتك. حبيبي اتشرفت بيك. حبيب قلبي والله. ايوه حبيبي. مبسوط بالموبايل؟ انت عارف ده تليفون ايه ولا لا؟ الموبايل خلي بالك كان مسروق مني ما عايش بجد؟ سالون الناس عنك. ايه الناس؟ لا اول مره ما كنت انساها. ما تعدوني بقى. استنوا. الله تشانس. جيف مي تشانس. استنى اتوبيسات. يلوي عديت الحمد لله. مساء الفل يا مساء الفل. اختار لك هديه. اختار اللي انت عايزه. اختار اللي انت عايزه. هديات. راحه ولا ايه؟ لا بلاش. ببيع ايه؟ خد دي. عندك نونات؟ ايوه. خد دي للنونات. عندك كام نونات؟ عندي 2. خد واحده تانية للنونات التانية. يلا. ايوه خد دي ماشي. ايوه جامد حبيب قلبي. يلا عايز حاجه؟ مع السلامه. مساء العسل يا عسل. لسه بقول حاجه. عامل ايه؟ لا بارك فيك. انا خد. انت والراجل ده؟ ده صاحبك؟ خد. خد اللي انت عايزه. دول بس اللي انت عايزه. يلا خد. مساء الفل حبيب قلبي. عامل ايه؟ تعرفني ولا لا؟ انا مين؟
كده كده. ايوه صح، خد لك حاجه تاني بقى طالما عارفني. بتقول ايه؟ ربنا يجعلك في الخير كده ويجعلك حبيبي. مقدم الخير. الله يبارك لك يا حبيبي، انت راجل ذوق، حبيب قلبي حبيب قلبي، اتشرفت بيك. عايز حاجه؟ على السلامه. سلام حبيبي. عليكم السلام، ازيك؟ ايه ايه لا مؤاخذه انا اسف. حبيبي اتفضل خد اللي انت عايزه. حبيبي خد الهديات اللي انت عايزها. يلا حبيبي، يلا على السلامه. يا نونات ازيك؟ تعالى تعالى وانت كمان تاخد هديات. خد حبيبي، يلا خدها حبيبي، يلا باي باي. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، انفينكس كمان حبت تفرح المتابعين علشان وصلنا ل 6 مليون. احنا لسه ما وصلناش 6 مليون، بس ايه باقي حاجات بسيطه 30 40 الف يعني. بس انا ايه ما قدرتش استنى بصراحه ان انا افرحكم، فانفينكس بعت لنا بقى موبايلات كتير وهديات، علشان احنا كل مليون بنجيبه بيبعتوا لنا هديات كده علشان نديها لكم. اتبسطت جدا بوجودي في شارع صلاح وسالم، شكرا ليكم، بحبكم جدا.